No te rangi nei, mana ai te rangawa te apotoa te kāwanatanga o Israel ki Gaza, he mea whiriwhiri ki Qatar. Heoi, kua tau te kōreroa Pirimia Netanyahu, e kore te puehu e tau i tēnei whakatau noiho. He ai kina āpiha o Gaza, kai te ngiha tonu te pakana huri noa i Gaza. I nā rā, koni atu i te 14,000 ngā tāngata kua mate i te rohe. Ko te nuinga e hara i te hoia, pēnei nā kōhungahunga. Ki Israel, ko te tauranga o nā tāngata kua mate ki reira i nā ākina a Hamas, ko eke ki tōna kotahi mano e rua rau te tokomaha. There is a need for a protective presence in the occupied Palestinian territory. Of course, there is a need for unfettered, unimpeded humanitarian assistance under the auspices of the United Nations. If there is a need to demilitarize Hamas, why this has not been done through the United Nations? Because there are peacekeeping operations which have done so in other contexts. So the multilateral system has been completely demoted. So to answer your question, this is a crisis of legality, because again, Israel has been let using the argument of self-defense in a wrong fashion, because this is not self-defense. This is, self-defense means waging a war against the population it occupies, instead of simply protecting itself. Tata ki te warurau e waru te kaumā whā mano ngā tāngata kua panaia i o rātou kāinga i Gaza. Kua whai ahuru mō wai ki ngā hanganga kotahi rau e rima te kaumā whā, kai te whakahaere hia e te ratonga o te whakakotahitanga o te ao, kia noho haumaru wai ngā taurewa o Palestine. Hai whakamōmono ake i ngā kōrero mo tēnei take, kua tūhono mai te kaiarahi takiro o ngā Kākāriki, nā ko Marama Davidson. Marama, tēnā koe. Tēnā koe, kia ora. Tuatahi me whai Marama tangatāua i tēnei take. Hea te tū o kawa o ngā Kākāriki ki ngā mahi whākuru a Israel ki a Hamas me te rohe o Gaza? Tuatahi haure atu te kite i te mate, he kura te tangata, kāti te taikaha katoa. Ka tono atu te Pāti Kākāriki mō te mutunga o tēnei taikaha, o te kāwanatanga i haraira kia Gaza, he ceasefire meki, kia tau te rangi Māori me te aroha ki runga i a tātou katoa. Ka tono anō mātou i te whakaritinga o ngā ara kia āhei te āwhina te tai atu ki ngā tāngata katoa kia hohou te rongo mō ngā mokopuna kai te haere mai. Kare mō te naia nei anake, nō reira ko tērā te tinotu a te Pāti Kākāriki. Ka pai. Nā, ko tā David Seymour, kai arahi o X, ko te inoi a tō mema pāremata Chloe Swarbrick kia tau wai te rongo, he kōrero tautoko i a Hamas. O whakaaro? Kei te he David Seymour, kei te he anō te mahi whakareke hakua nō wai hakua kihia. Mō ngā mokopuna katoa te take o mātou karanga ki te ao o te Pāti Kākāriki. Me tono atu mātou kia Hamas ki te whakahokia ngā tāngata kāwhaki ngai anei, kai tā rātou aki kai ngā heinoho haumaru. Me tono atu mātou ki i haraira ki te whakahokia ngā mauhere o Gaza. Ētahi o rātou he tamariki, ki o rātou whānau kia heinoho haumaru, kei te tautoko mātou i te ceasefire me te rangi Māori. Nā, ko tā te Pirimia, ko tā Pirimia Netanyahu i te rangi nei, ki tana kāhui minita pakanga, ka haere tonu ngā mahi pakanga Israel ahakoa taua whakaetanga mauhere, he aha tāu ki tēnā kōrero? Hare te pai, me huri o mātou, tiro o mātou moe a ki ngā mokopuna i ngā wā katoa ne, ko te mahi tika mō ngā rangatira huri no e te ao, ki te tūkaha mō te rangi Māori e me te mutunga o te
o te taikaha me ngā pakanga katoa. Te wawata o te Pāti Kākāriki, hei a ia tangata he whare haumaru, te kai me te wai ki runga i te tēpu, te rohia ngā hara o te pakanga, ngā mate, ngā mamai, te māwiwi, ngā mea kino katoa, me mutu. Marama, kai te kite au, kai te tino pā tēnei take ki tōnākau, hea hai? He karani māma hau, he māma hau, i iara, ka kite au i oku mokopuna, i arohana ki a rātou, i awhi ana ki a rātou, ko tōku nei whakaaro, mo ia mokopuna tērā, mo ia mokopuna o te ao, mō ngā iwi take o te ao, tērā tono, tērā karanga, no te iwi mauri, tērā kanganga, tērā karanga, me mutu te taukaha, me mutu te pakanga. Nā tēnā, ka puta mai ngā hua, mō ngā reanga kei te hara mai, ai hauri atu, mamai atu te kite. Kei te kite au tō pauri, hoi anō, kua pau te wā ki a tāua, Marama kāre a rika nei te mihi ki a koe, kia ora. I nā koe pia, kia ora.